هذا جوهرتنك والسوري تشيبو جوهرتنك جرينج بو بتهيبات يعني سيستمك يعني 6 سال زيادة دوام كر دستلاتي دا ولشون خو جلك برسكريكين جران هشتن دسري دا برسكريكي جن وقت برسكريكي كي بركور وبنجهين جواكي هشت دستوري دا ما في جنان مثلا مسوغر نبو چاندا جواکی دا جن نبو خودی ماف نبو خودی کسایت و هر واحد عالی پاراستنا ویدا مثلا زاگونین کو پر جدی یعنی جنین به پارزه جتندراویه مثلا چی نبون یعنی دوی واری دا پرسکریکا جن وک پرسکریکی کی کورد شون خو هشت یادن پرسکریکین نتوان یعنی نتوان دهندری سوری دا جیان دکن پرسکریکا اولان دسری دا پرسکریکا گلی کرد يعني وانا همي وقت نخوشيه كي دهندري جواكي دا هيشتن وحتى شونا ويدا بتيبتمندية دولة نتوفا وان ناسنامه همو بمبيكرن ورحي الشوفانيزمي دنافا جواكي دا كوركر مترسين لبرانبر هفدو يعني هر چاندك البرانبر هفدو شونك وهفدو تمام بكن شونك وهفدو زنگینی ببینن آجواکه وقت ترسو يعني وقت شدت لبرانبر هفدو روحكي وصادا آوا کرنه جبو يجي بداويبونا في سياستا بداويبونا هلوشينا سيستمك وصا جرينج بو يعني جبوكو سوري جارك دي قالي سوري بيشا روجا كنو دس بيبكه پر گرینگ بو اف سیستم بیرو خواندن لی دشونا ویدا سیستمک چاو بی آوا کرن نه اف ریوبریا هی ریوبریا دمکی یعنی جیم بیجن ریوبریا مشاندنا کار یا کوهاتیا یعنی سر دستلاته براستی حیابنها یعنی پاشا رو جوان دیاره دنیا تف جیوینا ناستکه خلکی سوری جیوینا ناستکن پیوست دوی وارده یعنی اوک هبه یعنی پروژه پیش روجا یعنی آواکرنا سوریا نوده و چاوا بیره خستن کرن گلی سوری چاوا تیده جه بگرید آواکرنا سوریه ده اوانا گرینگن حتی بنها اوری و بری تنه ده چرچوا سوزان ده داخیانیان ده دخوازه وصا دیمنه کی بده دنیای کو اشته او آمدنش بو گوهرتنه او وکرینش بو گوهرتنه مثلا تشتی وصا دیمن وصاد دن لبراستی اویا و پیکوره نوه چاوا ببه اوانا هین امی پیش روژ دمی زبکن یعنی ام نکارن تشتی که وصا بحث بکن که او چد خوازن یا ام چد خوازن گرینگ جبو یکبونا آخا سوری يعني وك هم فكر بونك هي دروي ويج بوكو ارتشك سوري يك هبه دي صد فيدا هم فكر بونك هي جبوكو سوريا ننافندي جدا بوني فكر هي مثلا سوريا ننافندي ام چماد بيجن و او چاواد بيجن سوريا كنافندي يما ام وصاد فكر يعني ام دبيجن همو پرسکریکن کو بری رژیم بحث لشون خوهشتن ده انجام سیستم که مرکزی دولت که مرکزی کو همی قادن جیان بخواه گری دایه او یا گلک پرسکریک بخورانی اما صد بینن کو سیستم که ناوندی پیوسته یعنی ماف و آزادی بده جواکان حتی کو کار خو ifade بکه رنگ جواکا سوری جواکا که رنگلیه گلک اول تدهنن باوری تدهنن و گلک چاند زمان تدهنن و هر واحد سری دا پرسکریکا جنه یعنی وک هویا جنو میر پر جدی پروبلم ده جواکا سوری دا چاند و دا پرسکریکا یعنی سوریه که نناوندی دکاره مثلا وان پرسکریکا همی چاره سر بکید نوا خدا ام جارک دی وگرن سوریا کن ناوندی حشک به و ریل پیشیا شر نافخویی وکه و جاردن پرسکریکن بره دوباره بکه و کورتر بکه و جاری و پر بخوین در باس ببه
جبو کو ریل پیشیا رجاندنا خوینه بگرتن و جبو کو براستی دموکراسی آزادی وانا هبن پیوسته کو سوریه که نناوندی به هیوی گلکن و براستی یعنی نها درفت هنه کو yani Suriye'nin navendi çevi çima jber ku salên dirêj encama ku yani çembereke cezayan li ser Sûrî pir bi kurahî dimeşiya hikûmeta merkezî a Şam nikarîbû hemî herêma birêve bibe yan jî em bêjin hemî coğrafya Sûrî şêwazekî hişk têxê kontrola xwe de herêmên dervî desthilata Şamê man خوب birêve birin وحتى هناك يعني محافظة هبون حيا نهاجي وصانا يعني بشكل كي حشك نجري داي شامينا خوب بريفا برنا أساس زمينك وسوريا كان نافندي شيء بقلك هي دمينة نقاش الدستور ده شكل في نافندي بونه ويتشاوا به ويتش بريا شامي بشي وزك مركزي بمشاندن كيجان قادبن وويتش نناوندي به يعني شێوازێکی هەرێمی هەرێم چاوا خۆبرێڤە ببن نقاشê fê di mijarê destûr da bêgirtin dest û xelkên Sûrî li ser vêne li hevdî bike. Dewleta Tirkiye îro di Şamê de yani xwe dibînê serkeftiye wek işte bi piştgirîkirina ji heteşê re li kêleka her karmendekî ê wezaretên Sûrî şêwirmendekî Tirk danîn di viya de Tirkiye esas yani hêlî coğrafîk ew qesat digot kî ez ê bakurê Sûrî hemî têxim kontrola xwe îro Sûrî dibîne Sûrî hemî pêşiya wê vekiriye ku wê kontrol bike. Piştî rûxandina rejîma Baas ziyareta Hakan Fidan a Kulşamê çêbû nîşanayê vê bû yani ez ê destwerdanê li Sûrî bikim û bin kontrola min da wê bêmeşandin her çi qas bi şêwazekî leşkerî nehatibe neketibe erda Sûrî lê ezmanê Sûrî ji Tirkiye re vekirî yani li Bakur Rojhilatê Sûrî 24 saet mesela طayarên wan dronên wan kar dikin êriş dikin her wiha mesela li deverên din şêwirmendê xwe danîne perspektîfan didin talîmatan didin yani bi şêwazekî fiilî dewleta Tirkiye xewna 500 sal a ku dixwast yani bigihîne îro dewleta Tirkiye xwe gihandiye yani wisa dibîne wisa xwe serkeftî dibîne avana gelek xeter e birastî yani bi vê şêwazî dewletên cîran kontrolkirin û tabîa xwe dîtin û ji aliyê waliyên ê Tirkiye da muhafazên Sûrî kontrolkirin ev rewşek pir xeter e yani dibe Tirkiye weza zanibe ku alaqetê cîrantiyê baş newsaye cîrantiya baş di hurmeta îrada dewleta cîran bike gelên cîran bike yani bi vê şêwazî tu serweriya axa Sûrî tu têk dibê esas bi vê şêwazî serweriya wê têkbiriye xewna xwe 500 sal pêk aniye yani û di vê warî de dibe ku Tirkiye sînûrê xwe nas bike di çerçeva sînûrê xwe de tev bigere û bi vê şêwazî bikar be têkiliyeke baş bi Sûrî re danî em jî vê ne hurmet dikin yani dema ku wisa bibe em hurmet dikin em jî dixwazin têkiliyeke baş navbera Sûrî û Tirkiye'de hebe. Hevdîtina ku pêk hat bi rastî girîng bû di çerçeva yekbûna nêrîn yekîtiya eniya Kurd û pêşeroja Kurdan di Sûrî de îro tê nîqaşkirin wê çaw bibe yani di vî warî de piştgiriya ku werê kirin yan jî em bêjin ev hevdîtin esas rêv vekir ku em hinekî daha zêdetir wek Kurdên Sûrî Kurdên Rojava di pêşeroja Sûrî de em çawa cih bigirin bi kîjan daxwaza çûyîn çê bibe hevdîtinek girîng bû di vî warî de û
وەک کورد گشتی جبهه کورد گشتی یعنی ئەم بێژن لە باشوورê کوردستانê işte partiyên sereke henin partiya PDK ye em bêjin partiya YNK ye her wiha herêma Kurdistan hikûmeta herêma Kurdistan heye yani piştgiriya xwe di vî warî da mesela bide Kurdên Rojava û xwe bibînin wek parêzvan em vêne pir girîng dibînin bi rastî bi taybet di çareseriya siyasî da di vî warî da mesela ew jî aliyê xwe da daxt bikin li ser aliyên ku lê mon dikin yani dikarin nêrîna gotina xwe bi wan bidin guhdar kirin em vêna girîng dibînin ku ev hevdîtin çêbû û em bihêvîne pêşerojê jî wek di çerçeva dan û standinên hîn daha berfirehtir vana çê bibin di aliyê du perçê Kurdistan çawa dikarin yani gelê Kurd çawa dikarin piştgiriya hevdû bikin di vî warî da em girîng dibînin û bihêvîne ku ev ya pêşerojê jî pêş bikevin. Yani va hevdîtinên wisa her daîm çê dibin bi rastî esas em her daîm dixwazin ji xwe re yani dostê me hebin. Wek gelên Bakur Rojhilatê Sûrî rêveberiya xwe ser Bakur Rojhilatê Sûrî dostên me hebin navdewletî. Yani gelê herêmê fedakariyên pir mezin kirin di şerê dijî Daişê de. Her wiha rolê rêveberiya xwe ser û gelên wê di diyarkirina pêşeroja Sûrî de jî rolekî wanî girîng heye. Di vê çerçevê de me xwast em fêm bikin bi rastî derdûr çi difikirin yani nêrîn çinin û em çawa dikarin dostaniyeke baş ji bo hem vê projê hem jî ji bo pêşerojê gelên Bakur Rojhilatê Sûrî çawa rolê xwe di Sûriya nû da bilîzin li ser vî esasî guftûgû dan û standin hatin kirin yek jî fedakariya ku hat kirin ku xeteriya Daişîn jî berdewam e ji ortêra nebûye pêwîstî destekirina Hêza Sûriya Demokratîk berdewam bibe û em çawa dikarin vêna hîn daha baştir bikin li ser vî esasî nîzika diyeke erînî bi xwe mehemî dîtiye. Niha di pêşeroja Sûrî de pêwîst e rolê jina pir esasî hebe. Xeterî hene. Xeterî çawa henin heger yani em bi rastî mîrasa ku li vê derê çêbû li Bakur Rojhilatê Sûrî çêbûye mafên ku jina dest xistine rolê ku leyîstine zanista ku çêbûye asta rêxistinbûna heyî em vêna nekin pehreke a Sûrî giştî a jinên Sûrî zagonên di destûr da bicih bibin texmîn dikim wê xirab û ev ya wê gelek zarar bide û jina wê paş da bikişîne asta jinan wê paş da bide. Ji wê pir girîng e em dibînin ku jin dengê xwe bilind bikin. Di komîta hem amadekar a avakirina kongre kongra netewî a Sûrî di wiya da nêv dibe jin cih bigirin ji hemû rêxistina ji hemû netawan dibe jin cih bigirin ya din jî di nîvsandina distûra Sûrî da aktif jin gerek rol bilîzin û pêş da pêşnûma xalên girêdayî mafê jinan di Sûrî da pêwîst e hebe. Yani nîvsandina distûr bi nêrîna jin dibe yani bandora jinê gerek li ser hebe. Eger wisa nebe yani ana halê hazir rewşekî wisa heye yani grûpên ê ku vê ji vê fursatê dixwazin fayde bigirin jinan binoxmînin fikrê cîhadî belav bikin û teşcih bikin di vî warî da avayan nîzgatiyeke xeter yani hewldanên xeter tên kirin bi rastî. Ji bo vê jî tecrüba ku li Bakur Rojhilatê Sûrî çêbûye asta ku jin gîhaştiye dibe bi jinên din re bê parve kirin. Ev ya jî wek dibe erka hereketên jin tevgerên jin ê li Bakur Rojhilatê Sûrî çawa kar bi vê tecrübê parve bike
دبل سروینا جدی خباتک هب یعنی هفدیتن براستی شوازن جدا جدا درد که راگاندن جی گلک بحث دکن دمک و صادا باور دکم یعنی هفدیتنین مرحلين پر حساس يكو چارنوسا هرمي اساس تي ديار كرن باكور يعني نتهني باكور رجلاتي چارنوسا رجلاتا ناوين جنودا تي ديار كرن جنودا تي ديزاين كرن دوان وقتا دا وصا انسياتيفين بفيشي وزي غافاكو تي پیش خستن و باندورا خو لسر گشتي روشا كردا و لسر هرم گشتی و بکی و ویان پر گرینگ دبینن و ام اساسی دبینن یعنی به زانستا یعنی کوربونا زانستا روشه دا بوین هیس کرن و الگور و به برپرسیاریه که مزن تفگراندن از پر مهم دبینم یعنی جبو یعنی ریبرتی دوی واریده وبونك ام بيجن جبوكو بالتمامي چارنوسا كردا ديار بكي مسوگر بكي لسر اساسي گاوين كو تي خواستن لسر وينا خباتك تكر نهار روشا جناب راستي پر بإيشه ولاتين ايكو شار ليتين مشاندن جبركو جن لي نري خستن كرينا گلک ده آزار دبینه جن آلی زاروکن خدا هفجینه خدا مالا خدا وجود یعنی ده بدن خدا هستن خدا فکر خدا همی آلیان ده جن گلک راستی یعنی آزار دبینه جوی روشن شرا اف همی چما جبرکو براستی روجلاتا ناوین ده جن نری خستن کریه ولاتن ايه هري آرام و درفت لپیشیوان هيا امکان هيا خوری خستن بکن خوزانه بکن خو بکن خودی اراده اما مخابن جن ندوي اوی دانه ندوي زانابونه دانه يعني ده فكرن وكو روشي ولاتي وان وهر وصب بمنا وفيش وزي دوام دكن حال بكي نوصايا يعني ديزاينر رجلتا نافين تيجو هرتن يدي ولات بولات دكافن نافا كريزي و پشتی وی کریزه شر دست پیده بن پشتی شران ایدی دیزاین نو چه دبن جوا ولا ترى حتی کوفانا چه دبن سال دچن و گلک ایشو آزارتین دیتن جه کو جن لی ریخستن کریبه زیده اوی وان چه نابه آزاری وان چه نابه چما جبر کو ریخستن هیا وان جنات پاریز جن خوب ریخستن آخو خود پاریزن جبوی جو پر گرینگه پر گرینگه کو جن خوری خستن بکن حساب بکن کو ایرو اف شرین کو لسوری تیکرن هاتیه کرن تنت سوری دا نامینه گلک ولاتان دا بلاف دبه فلسطین وصالی هات مثلا ام بیجن لبنان وصالی هات هروها عراق سالن دریج مثلا شرارة در باسبو یمن ایرو ناوا شرکی دایه ایران دا ناوا شرکی دایه ترکیه دا ناوا کریزی پر جدی دانه به وی رنگی یعنی تی خواستن که جن به وی نیرینه تیبینیه لحرم میزه بکن و کار خوری خستن بکن یعنی سیاسی دبه فکری دبه پاراستن دبه خوری خستن بکن و گروه کار به برانبر و گوهرتن و پیشکتن این که چی دبه خودی تدبیر به یعنی آمده کاری وی هبه و اتفاق جنان هبه يعني نافر جنان دال كي جان والاتي دبه بلا ببه چقاسا هفگرتن هبه تيكيلي هبه دانوستاندن هبه تجربه هفدو درس درخستن هبه او قاسا جي يعني وقت بين بفداكاريين كيم يعني جي تضحيات كيم ويتشي ببه يعني زوتر ويجن كاربن باراستنا خوب سروي اساسي يعني تي خواستن كو تكوشينك آلية دستوري دا بمشاند الحمي ولاتا يعني جن لكوي داري بهرتم
مجاری دستور کاربن مافان تیخی روژه ویدا و مافی خوری خستن کرنه گره که جدیل سر خباته یعنی از وی بیجم دولت ترکیه آلی کیوا بحثا پیواجوه که نو دکه و دبیجه اشته و اجلان در کهوه و باخ و دعو دکن یعنی تشنات خازن و دبیجن یعنی ترکیه و بکهوه پیواجوه که نو آلی کی دا اف هیا بحثا آشتیه تیکرن آلی کی دا جی پر بدجواری بهوانا ایرش اکید کی يعني هالوستن بناكوكن بهفدوره بشكي هي ايه تركيا جسرو كومار دا بقرة حيا وزيري كاري دروا پر تند هم زمان هم هالوست بشوازكي تهديد وببرشقينه و خلقي تفسيل حيوان بن اخ بك علي كده زمانك وصا علي كده جي هفكارن وان ده حكومت ده مثلا بيجن ام ج بيواجوك نورا آمدنه تشتي بناكوك دبي افيا بيدر باسكرنيك دو برخدانا كل باكور رجلاتي سوري تيكرن شروانا يعني حطاه أصلا بلند برخدانيتك تشبرده الكيلاكوي قال براستي بجهة سر بلندي قهرمانية هري مظن قال ما جواكا ما يرو نشان ده شهادتين كوچيبون شهادتين از وسط كارم بيجم كو پر بزانبونن يعني او انسان ما ايكو چونل وي داري شهيد كاتنا بلا بلا زانن يعني او جهه كيكو خطره لي دزانستا كو چوينا وان وي داري تي چواتاي تي چ معناه جبو پاراستنا هرمي جبو پاراستنا وان نرخا جبو خودي دركتنا خوينا شهيدين خو جبو ستاتو تي چواتاي بوي زانست و چوين هيا جبو جي ام اراده جواكا خو براستي اراده که گلک خورد بهیز و بزانه دبینن باور دکم هر سیاست مدارک و رایا گیشتی همی مطمئی کرنه و اراده وی جواکا ما او خلقی کو داره الوی داره برخودانه دکه وی دبیجه الکتریکا منه آوا منه ما في التنين تدس دين سر ج دولة تركيا را ويد بيج كسن إيرش كار را يعني إيرو أجر لسر آخا سوري تفي أجر بستك هيا تنل في هرمي شرط مشاندن تي چواتي ملت مد في زانبونه دي شو معناه؟ معناه دبيجي كتو إيرش تكيش بو كتو تخازي من بإرادة بكي أز جاركي دن د سوريا كو أستيدا كولبم أز في قبول ناكم جواكا ما ويد بيجي إراده خو وصا نشان دايه يان از بإراده هبم يان جي بلا استنبم شهادتا كلوي داري چي بونه ويا نشان داده وي زانست نشان داده جبوه جي تخمين دكم و از وصا جي بقناعتم كو جواكا ما دا آستا زانبونه که وصا دايه و جي رومتيه جي حرمتيه جي كو بجنا خل بر وي إراده بتاوينن جبو يجي از پیروز يعني اوكا پیروز دبینم و دوامية في برخدانه في شوازي صدي صد سركفتنه وصالي ميزاتكم نا از ويد بيجم يعني روجا چارنوس ايدي يعني وقت بين قلم بكشين بين وقتنا چارنوسه هر كي چه ارکلس که سر ملوی دبیم بکن. اید خط کار دیپلماسی دا کار خوب که، ای کار برخودان دا چپران دا و کار خوب که، دناو جواکی دا ای رخستنه و کار خوب که، و یه خدمت بکی و کار خوب که. هر کس دکی جان آسته دا چه ارک دکوی سر ملوی دبه که ماهی نخیه
روج نه روژا گازنجایه، روج نه روژا هفدو رشکرنه، روژا ده وقت و زمان و جهه راستا هلوستا راست نشاندانه. جبوی جی اویاج هر کسی که ام هیوید کن و ام دخوازن پشتگیریا و برخودانه هر دره خورد ببه، نه تنیل باکور رجلاتی سوری، باشوری کردستان دسری ده و هر وحال باکوری کردستان لروج حالات لدروا لهر دبری. چته خواستن دبی وری کرن جبو کو و برخودانات سر پیا بمینه که ام کاربن به دسته که خورد ام مفاوضات بکن، ام بکوین ناوا مذاکره. پشت راست ام بکوین مذاکره که ام کاربن دستوره که نو آسوری دموکراتیک پررنگی ام دینن چاره نوسا مجید بیاده دیار به.